Pemirsa Manajemen Daya Tarik Wisata DTW Tanah Lot merencana ngewangun pojok usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pengupaya Inucap wantah metutojon nyokong pengusaha lokal sinarengan ring penincapan pengerau wisman sane sampun nyansa normal. Anutin saking data kunjungan manajemen DTW Tanah Lot rauh mangkin silih tunggil destinasi pariwisata pinih ikonik ring Bali puniki sampun katurek sain sampun manggih langkungan 150 talian diri ring bulan September war sekali tali 3 raris ring wilangan pengerau warsane mangkin sampun munggah ring siki 6 juta wisatawan. Pengerau wisatawan sane sampun sayan becik inucap ngawinang wilangan wisatawan ke DTW Tanah Lot tambis munggah ring wilangan normal. Manajer Operasional DTW Tanah Lot Wayan Sudiana Mausang, wilangan pengerah wisatawan ke DTW Tanah Lot saya nincap, tur sawetara rahina ungkuran pengerah wisatawan ke DTW Tanah Lot akihan rauh saking siswa sekolah sanes sampun muputang ujian tengah semester, raris milih Tanah Lot pinake genah tujuan liburan. Nampenin kahanan becik punike, paiketan saking manajemen Tanah Lot sumeken antuk rajek ngerakse karesikan tur katreptian ring sajane ngawohin sarin-sarin pemargi melarapan inisiatif. Silih tunggil program sane kantun karincikang inggih punike pembangunan pojok UMKM anggen nyokong kuentenan pengusaha lokal. Tius punike program penghijauan taler pacang kedagingin antuk nandur taru tabebuya. Program pembangunan pojok UMKM miwah penghijauan wantah pengupaya sanedahat mabuat majeng komunitas lokal saha para wisatawan. Manik bisnis Bali Nguningayang.